Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, qadrli do'stlar. Bugun biz sizning bilan bek ahamiyatli so'rovga javob topishga tirishamiz. Ул so'rov shundayroq: Nishik bu dunyoda eng boy bo'lurga? Qiziq so'rov. Shu bit. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning hadislarining birisida xabar etiladi. Shu so'rovga javob bo'larak payg'ambarimizning javobini eshitdik hali. Xalid ibn Valid radıyallahu anhudan xabar etiladi. Kunlardan bir kunni Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam yanına Shul g'arabi keladi. Shul g'arablar, ya'ni sahroda yashagan berberlar, ular endi kelib Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam oldinda bek ko'p so'rovlar berib, bek ko'p o'zlarini javob tobalar edi. Ham Shul g'arabi so'rovlar bergan vaqtda bek qiziq so'rov beradi. Ул ayta: "Ya Rasulullah, ey Alloh taolaning elchisi, uridu an akuna agnan nas." Dunyoda eng boy kishi bo'lurga tilayim deb so'rov beradi. Ya Rasulullah, nasihatinni ber. Birer amal bilan, birer izgilik bilan, birer duo bilan men şuşu netijaga erisha olurman mikan deb bergan so'rov kebek. Ул so'rovini beradi. Ham Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bek hikmatli javob qaytaradi. Ammo lekin javobini eshitir oldindan biz boshdan o'zimizga o'zimiz so'rov berik hali. Boylik ne için kerak kishiga? Ne için kishi boylikqa umtiladi? Albatta, şu so'rovni bek ko'p kishilarga berganim bo'ldi. Ham ko'pincha kishilar shundaroq javob qaytaralar. Hazrat, biz boylikqa, dunyoviy, maddiy boylikqa umtilirga oshqonamiz. Ne için? Ertaga sakin bolalarimni, xotinimni, ham g'aylamni ta'min etishim. Narsa osharlarmikan, narsa kiyirlarmikan, nishik yurtim uchun, fatirim uchun to'larmanmikan deb boshimni obtiratmas uchun, o'ylamas uchun, qayg'irmisha rahatlikda yashar uchun, kelasi kun turunda qayg'irtmas uchun shusha boylikqa umtilamiz endi deb ko'pincha kishilar javob qaytararlar. Albatta, har kunni har bir kishi shusha so'rovlarga javob izlaydi. Nishik oshatırmın mikan, nishik mollarni topirman mikan, nishik g'aylamni, yaqinlarimni ta'min etirman mikan deb. Ammo lekin nishik tinish, rahatda yasharman mikan deb da aytib bo'ladi. Ham Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shusha nishik dunyoda eng boy kishi bo'lurga degan so'rovga javob qaytaradi. Aydagizali eshitik Payg'ambarimizning alayhissalatu vassalam javobin. Kun mukniran deb aytadi Payg'ambarimiz. Fatakuna agnan nas. Sen qanoat bo'l. Qanoat bo'l. Bo'lgan malыңа, rizqingga, fatiringga, mashinаңа, ham bütün tire-yoqdagi bo'lgan Alloh taolo tarafından berilgan ne'matlarga qanoat bo'l. Dunyoda eng boylarning boyi bo'lursin, shu darajaga erishirsin. Ham shundan da Payg'ambarimiz bek hikmatli javob qaytaradi jamoat. Turmushdan ayta olam, bek ko'p kishilar boyliklarga erisham deb oshqonalar, tirishlar, kunitini dunyo quvalar. Ham qo'y vaqt o'zina yetarlik, bolalarına yetarlik etirib malda jiygan bo'lsalar, ammo lekin shusha mal ortidan shobuni to'xtatmaylar. Ne için? Çünkü tağın da köbrek burşular kela başlayı. Mal kilde, toktayla şuşu bulgan jiygan mallar nişik bolsa da ezeymesin, kübeysin deyip tağın da örşütü yağından günü, tini oylap, fikirlep jiriler. Hatta qaybirlevler yıklı da almayı, darular bilen gene yıklılar. Dollar öse burşula, dollar tışa tağın da köbrek burşula. Şeşleri ağıra, rizqning temi yo'g'ala, ham kerisincha boylik, baxit, rahat ham
шатлык, сөенеш, тынычлык китерер урына, киресенчә, ул кешегә борчу, хәсрәт, кайгы гына китерә. Менә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам нәк үзенең киңәше белән шушы бик мөһим бер ширгә, бик мөһим бер борчуга, афәткә җавап кайтара. Борчу, хәсрәттә булгач, кеше шуннан да аның ризыгы да кирәкми, аның йортның матурлыгы да күренми. Ул һаман үзенең борчуда йөри башлый. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, булган малыңа канәгать бул, Аллаһ Тәгаләгә шөкр кыл, һәм ике дөнья бәхетенә ирешерсең. Бу дөньяда гына түгел, киләсе дөньяда да син Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булган халәтендә, канәгать булган вакытында, халәте белән, рухи халәтең белән Аллаһ Тәгаләгә разый була алырсың. Шуннан да, хөрмәтле җәмәгать, һәрберебезгә дә, барчабызга да Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның шушы киңәшен үтәсәк иде, һәм дөньяда иң байларның байлары дигән дәрәҗәгә ирешсәк иде. Алла белсә, булган малларыбызга разый булып, канәгать булып, канәгать булу дигән мәгънәдә, ягъни кулларны җыеп көтеп утыру, кайчан минем өчен эшләрләр микән дип түгел. Без хезмәтебезне үтәргә тиешбез, вазифабызны үтәп, әмма дә ләкин шул ук вакытта булган нәтиҗәгә разый булып, малыбызга канәгать булып, шөкранә кылучылардан булырга насип әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.